turi mu mudugudu witwa Gatagara aha turi akagari ni Gasanze akarere ni Gasabo umujyi wa Kigali koko u Rwanda ni rwiza tuje hano mu nyungu rusange aha turi ni mu rugo rwitwa Kanani Jean Marie Vianney Jean Robert Kanani Jean Robert uyu mu cyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda hacaracaye amakuru yavugaga ko imbwa y'umukire yariye umukarane w'ibarura uru rugo twe twahagurutse tuzi ko ari nkari ya mataje ndibuze gusaba umukameraman aze kuhatunga kamera nituva hano ni urugo rusanzwe icyabaye inama kabya nkuru y'umunyamakuru ku giti cye cyangwa se ikinyamakuru avuga ko imbwa y'umukire yariye umukarane w'ibarura ikibazo kiva ku muntu ku giti cye bihita bijyanaho muri secteri y'ababarura abantu muri iyi minsi nyuma y'ibarura ryakozwe muri 78 no muri 91 ahari iyi nibarura ryabaye ku nshuro ya 5 ntabwo ari cyo kitugenza inzego z'ibanze nyuma yaho umukarane w'ibarura yaziye muri uru rugo kuri 22 ku gicamusi uko ndi kwibona saa 9:15 raporo y'umudugudu atuyemo igaragaza ko uwimpuwe Josiane ubwo yageraga mu rugo rwa Kanani Jean Robert yasanze igipangu gifunguye Kanani ari mu nzu amaze kugera imbere umwana witwa Shami w'imyaka 8 aza kureba winjiye mu rugo imbwa izimukurikiye uw'Imbabazi Josiane yayikubise amaso agira ubwoba afata wa mwana imbwa yagize ngo uwo mukarane w'ibarura yatatse umwana niko kumurya ibyakurikiye nuko hakozwe raporo uwo mudamu akajyanwa kuri poste de santé ya Gasanze akavurwa ariko n'uyu Kanani inzego z'ibanze yaba ari Twitter y'akarere ka Gasabo zaba ari inzego z'ibanze zahangaha zagaragaje ko iyo mbwa nubwo yamuriye nta ruhare nyir'urugo yagize ahubwo nuko yinjiye mu rupangu atazi ko harimo imbwa ariko kandi ngo uwari ku gipangu yabanje kumubwira ko harimo imbwa aranga arinjira twe rero twaje kureba amashira kinyoma reka tubwire abanyarwanda ko uyu Kanani Jean Robert afungiye kuri station ya RIB ya Nduba kuva kuri 23 amaze iminsi 5 afunze Kanani uyu munsi akurikiranwaho icyaha cyo kubabaza umubiri atabigambiriye ni icyaha gihana kigahanishwa ingingo y'118 mu itegeko ryasohotse muri 2018 igishya kirimo ntabwo abantu bari bazi ko Kanani afunze mu yandi magambo ariko ahari abantu ntabwo hapfa abandi twaje kuri tere kugira ngo twumve mu by'ukuri ko byagenze nitwa Munyankuyu Jean Chrysostome ushobora kureba uriya mwana w'umusore mfite imyaka 77 ko navutse muri 45 ntacyo utazi ntacyo ntazi yes uwitwa Kanani rero Jean Robert arafunze ariko uko mbona sinatinya kuva ko hari ukumuhohotera kuko Kanani nta ruhara afite rwo kuba wenda uyu mwana yishumurije uwo mugore uwo mukarane w'ibarura ahubwo Kanani yumvise akaruru ahita ahurura ajya kumukiza ukuntu wari rukinze hanyuma umwana umukarane w'ibarura komanze umwana aza gukingura akinguye rero niko imbwa niko guhita ijya kumufata umukarane w'ibarura yirukira ku mwana umwana yitura hasi yituye hasi imbwa wenda yaketse ko wenda barwana noneho iramurya Kanani ahita abibona ubwe ahita abibona arahurura ajya kukiza uwo mwanya Kanani yahise ashyuwa mu amahirwe yarahari yari mu nzu hanyuma byumvise akaruguru araza bo noneho Kanani ashyira umukarane w'ibarura ajya kumuvuza kwa muganga yemwe yari n'ibihumbi 60 hejuru yo kumuvuza igihembo cyabaye kumufunga hejuru y'umuvuza rero igihembo cyabo kandi yari ikingiye yari ikingiye rwose kwishyira amategeko ariko ntabwo none gukingirwa ntabwo ari mushumirize ntabwo gukingirwa bivuga kurya abantu ntabwo imbwa zikingirwa kugira ngo zirye abantu ahubwo zikingirwa kugira ngo habaye impanuka ikarya nk'umuntu ataba yagira amaside ndabizi ubwo rero noneho nuko byagenze nta ruhare Kanani pe afite ntarwo afite raporo y'umudugudu
igaragaza ko nta ruhare Kanani yagize, ariko nanone mu ijisho rya RIB yatawe muri yombi. natwe abaturage tuzi ko nta ruhare yagize pe. Nta baturage bigeze bavuga ko n'ubundi imbwa isanzwe ry'abantu. ntabo nose ntabo Turakomeza dutembere turareba. ntabo kuko nta wigeze kurya ngo imukomeretse cyangwa se. Ariko ubundi iyo mbwa iri he? Igipangu kirimo amazu arenga 3. Iyo mbwa se- Niba ari imbwa yabaga iri mu gipangu ntekereza ko itanaryana. Ntabwo twebwe dutinya imbwa. ntabwo Turaza kubwira umugore ayikwere. Turaza kubwira umugore ayirekure. irahari Iraryana byo kuryana ku buryo ijambo cy'abantu. oya Bayirekuye ntabwo oya n'umuntu ntabwo aryana. yirekure. Imbwa yirekure. Twebwe ntabwo dutinya imbwa. Noneho niturya ubwo turaba tuyishumurije. oya wenda yanamuka ariko ntabwo ubwo rero rwose Kanani ararengana pe, ararengana rwose pe rwose. Okay. Ntabwo ari ngombwa ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwandika kuri Twitter ko rwataye muri yombi witwa Kanani Jean Robert, ariko kandi tubona n'abandi bagenda bavuga bati uyu muntu ari guhigishwa uruhindu, uzamubona azamenyeshe RIB imwegereye. Kubera uko byavuzwe ntekereza ko Kanani Jean Robert yaramuka atawe muri yombi nyuma y'ibyamaze kuvugwa bikandikwa n'ibinyamakuru hafi ya byose byo mu Rwanda, ntekereza ko uburyo bworoshye bari gusobanura de kubona ari na gatoya gafate ntuzaga nushaka kwirekure yarya abantu se. Okay. Nene yamwata iraryana se kurya urekuye yarya abantu. Irekure turebe. Irekure iyo mbwa. Yes. Gutyo kuyikomeza ntabwo. Icyo twashaka kwereka abanyarwanda nuko imbwa iryana iyo ibana n'abantu ntiryana. Iyi mbwa iri mu kigero nk'icy'amezi 8, urabona yari yishonje. Nyuma yo kurya umuntu ntabwo igisohoka. Ubundi imbwa ibereyeho gucunga umutekano w'ibipangu. Rero Twitter yavugaga ko ari imbwa y'umukire. Kariya kavuga gafotore nanone sha. Hanyuma rero twebwe tuje hano kugira ngo turebe imbwa. Itegeko rivuga ko gufotora umwana uri munsi y'imyaka 18 bitemewe, ariko imbwa ntekereza ko nta tegeko rihari ryo kuyifotora cyangwa kutayifotora. Twebwe turabyemerewe mu nyungu rusange. Ubundi ntabwo ari byiza kuvuga kuri dosiye iri mu nkiko. Icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo nuko Kanani bamufungura kuko nta ruhara afite rwo ko yaba yamushumuje iyo mbwa, kandi yaranahari yaratabaye ubwo nkuko nawe wabyumva gatabara. Nta ruhara afite. Ikibazo cyane nuko bamurekura pe, kuko nta ruhara afite, kandi impamvu nta ruhara afite yahise nihutira kujya kumuvuza, atanga n'amafaranga yamuvuza rwose pe. Okay. Ariko nta wundi wakwiyangaje akatubwira. Muzehe hari mu myaka 78. Ariko tutayigaragaza. Cyose ni kimwe. Nta munane. Wavukiye he? Ku Kacyiru. Uri umunyamugi. Wari isambaza. Isambaza. Batuye Kacyiru hakiri abantu bashujwe inyuma n'amateka. Muzehe mwaramutse. Utinya kamera se ko subiye inyuma, urabona ari imbunda. Twari tuje kureba urugo rwa Kanani ngo baramufunze. Yazize iki? Muri ako kanya haba haje RIB, haba haje na polisi. Kanani agihari? Oya, yari amaze kugenda agiye kuri banki. Nuko byagenze. Nyuma ugiye kumva yafunze. Ngiye kumva numva ngo bamufunze. Niki cyagutunguye mu ifungo rye? Ikintu cyantunguye nuko Kanani nk'umunyarwanda ujijurutse adashobora kurisha umuntu imbwa, kandi uwo mukarane ntago uko umwana yabinsobanuriye wari uhari. Yageze kuri porutaye. Ageze kuri porutaye imbwa iramoka, umwana yarahagaze hariya. Wahabonye na porutaye? None Kanani yari ari hano mu nzu. None umwana agiye kuri porutaye kureba uwo muntu imbwa imokeye, asanga yasunitse urugi yafosinze arinjira. Yinjiye imbwa ije yihuta ikurikiye wa mwana ujye kureba. No, iriya mbwa ku giti cyanjye. Okay, nakabwa. Ntabwo ari bya bibwa ujya mu gipangu ukabona biguteye ubwoba. Nakabwa yego. None umukobwa umudamu ashobora kuba atinya imbwa cyane, yizingira ku mwana.
umwana yitura hasi n'uwo mudamu ngo yitura hasi umwana ngo avana amaraso nabyo narabyumva yaranakose no mu kanwa ahubwo. si ubwa mbere urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufunga umuntu kuko imbwa yariye umuntu. Mu mwaka washize RIB yigeze gutangaza ko yataye muri yombi umunyemari witwa Gaposho, ariko we byari bifite indi sura, bavugaga ko arisha abaturanyi be imbwa. Yarafashwe arafungwa, RIB irabitangaza. RIB niba nk'urwego rushinzwe kugenza ibyaha rwashyizweho n'itegeko muri 2018, nta Gaposho nta Kanani niba yafunzwe kubera ko imbwa yariye umuntu, mwabitangaza n'abanyarwanda bakamenya ko nta cyaha kidakurikiranwa. Twikitugenza no kumenya realite y'ibyabaye kuri uwo munsi, ariko si ngombwa ko akarere ka Gasabo kavuga ko nta cyabaye n'inzego zibanza zigakora raporo ko nta cyabaye, ariko umuntu agakomeza agafungwa. Kadusaba ubutabera kuri uyu mugabo. Ubutabera bwari bukwiye kumurengera kuko yagize n'ubutabazi bw'ibanze. Ubutabazi ni itegeko. Imbwa yawe iriye umuntu yaba ibishaka itabishaka uramuvuza. Ariko ubutabera nabwo bwakwiye kumurengera. Abaturanyi se ntago bavuga ko yarasanzwe irya abantu iyo mbwa. N'ubwa mbere. Ngese ko ngenda aha ngaho kwitigeze imoka. Sininjiyemo hari umuntu yifashe. Okay. RIB yanjye. Ni ikibazo. Umushinjacyaha azaburanisha iki? Azaburanisha itegeko na Kanani. Azabazwa umuntu ajyanwe mu rukiko aburana iki? Hariya ngo ni icyango cyitwa ngo iki? Ntabwo ari ukubiseka. Ni responsable. Ntabwo se itegeko cyangwa n'uburangare. Ntabwo se itegeko ariko yes. Uyu ni umudamu wa Kanani. Okay. Icyifuzo noneho ni iki? Icyifuzo ni uko yabona ubutabera bumurengera. Ibi biba bivuze iki? Bivuze ko bigaragaza isura mbi. Abaturanyi abo ntawe uvuga ngo yari yarigenje. Ubu ntawe ahise ajya kwihaka cupa akabyiza. Ndumva ari ntawe. Ntabwo abaturage bari baturanye neza. Imbwa y'umukire. Ariko kizi cy'ubundi ubu ngubu umuntu tuyindu. Kucyadatuye ikibagabaga. Shane. Ibi bintu ntabwo kose. Reka hamagara umuvugizi wa RIB. Ubundi iriya nyito umuntu wabyise kuriya akora kwiheradiye. Oya ntabwo ikibazo ari we. Cyangwa amakuru yari yageze kuri tele yabo. Reka hamagara umuvugizi wa RIB numve niba yitaba telefone. Ntabwo ari ngombwa ko mubwira ko ndi mu kiganiro kuko no muvugizi. Hano se ko mbona ahubwo hatabarezo. Ndaba hatabanerezo. Hano ndi ntabwo ihari. Nganze turahamagara umuvugizi wa RIB twumve icyo babitekerezaho nyuma yo kumenya ko afunze. Bwana Dr. B Murangira Thierry ujye mwumva kuri radio? Yego. Ni umuvugizi wa RIB. Ariko se ko bavuga ko atarafunze kwera uriya mugabo. None se kuki Kanani imbwa yamuriye imbwa yari umuturanyi ku wa mbere agafungwa ku wa kabiri? Ntabwo nabikurikiranye ifatwa n'ifungwa rye. Rero ukanagiye kuzana imiti agiye gushaka amafaranga yo kugura imiti. Okay, aramutse akatiwe niki cyagutungura mu rubanza? Watungurwa niki? Ko byose bishoboka. Twatungurwa n'itegeko. Gufungwa biroroha, gufungurwa bigakomera. Umuntu arakubwira ngo ni iminsi biruka mara y'iminsi 10. Twatungurwa n'itegeko. Twatungurwa n'itegeko. Mwana yanjye ubundi kugura amakarita biciye mu ikoranabuhanga niyo mpamvu natinze. Ubundi izi nkuru ntabwo ari kenshi nzikora. Naherukaga kujya kuri tere Indera ahantu umukozi yishe umwana mu rugo rw'uwitwa Rudasingwa Victor. Mwaramwumvishe? Yego. Kwa Rudasingwa. Yego. Umukozi wo mu rugo wishe umwana naho naherukaga kujya kuri tere. Ariko reka twizere ko uyu muntu azabona ubutabera uko biri kose. Ntabwo narinzi ko nzanabisubiramo ibi bintu. Ibyacu biracyakomeza, ndakomeza nitize ku nyubako y'umukire. Ntabwo ari nge wabyanditse bwa mbere, yewe n'ibinyamakuru bikomeye byanditse ko ari umukire. Nta kibazo. Bw'abakire bo mu Rwanda no kubabayeho. Yes, ntabwo ari cyo kitugenza hanini. Aha ni mu rugo rw'uwitwa Kanani Jean Robert. Kuri uyu wa mbere
imbwa ye yariye umukarane w'ibarura. Umuyobozi w'iri barura ni Bwana Yusufu. Rero nyuma yo kumurya ku mbuga nkoranyambaga hacaracaye amakuru avuga ko imbwa y'umukire yariye umukarane w'ibarura agiye kubarura. Abantu hano barimo gusakuza ariko nta kibazo. Yes. Nta mabwiriza twatanga cyane ariko ntabwo yaba ari byiza nanone. Twavuga ko umukarane w'ibarura ku mbuga nkoranyambaga bavuze ko imbwa y'umukire yariye umuntu. Amafoto yaracaracara ari muri poste de santé ya Gasanze, ariko biba ntabwo byabaye mu ijoro. Raporo yerekana ko byabaye ku gicamunsi ahagana saa 9:15. Aba bagabo mureba hano imbwa yamuriye, ese ubundi kuki imbwa yamuriye ntimumukize muze? Reka tunabihere. Njye nari hejuru y'inzu ndi gusakara. Okay. Ariko byarabaye ubireba. Wowe? Bonge nari ndi hasi, nari ndimo muhereza. Okay. Yes, ubwo rero ikiganiro twatangiye. Mwitwa bana? Nitwa Samimana Augustin. Wowe witwa? Niyikora Pacifique. Yes, Pacifique. Imbwa imaze kumurya. Yenda shingiye ko ndi kubona mushobora kuba mudakoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Twitter, uba kuri Twitter? Aya. Uba kuri Facebook cyane? Aya nanjye ya rero ikibazo cya Kanani cyageze kuri Twitter n'izindi mbuga n'ibinyamakuru by'imbere mu gihugu, ariko byo urabizi ko ibinyamakuru byanditse. Narabyumvishe. Aha. Mu by'ukuri reka mpere kuri Augustin Semana. Byageze gute? Umukarane w'ibarura yarakomanze. Kurabona nari ndi hano hafi y'inoteni. Ntabwo narebaga kuri portail. Urabona ko uri hariya abareba hano. Noneho umwana yagiye yihuta agiye kumukingurira. Ageze kuri portail, ubwo urumva ntabwo narebaga kuri portail, yarakinguye ye kumva numva imbwira imotse. Urabona kuva hariya kugera aho ndeba kuri portail nasanze imbwa yatatse uwo mukarane w'ibarura. Ariko uwo mukarane w'ibarura afatanye n'umwana. Mu bigaragara rero nabwiraga umukarane w'ibarura nti rekura umwana imbwa itakurya yari itaranamurya. Ariko ari nako mpamagara Kanani yari arimo hano. Ntitabare imbwiriye umukarane. Imbwa yatize kumurya. Yamurekura ntiyari kumurya. Mu bigaragara yamurekura imbwa yamuriye ishaka gutabara umwana. Nawe naramubwiraga ntirekura umwana iyo mbwa itakurya. Kubera nawe igihunga n'ubwoba agakomeza afata umwana, birangira baguye hasi n'umwana yarakomeretse. Yakomeretse ku mazuru. Imbwa rero ibona kumwataka neza yaguye hasi nibwo yamuriye. Okay. Wewe byagenze nuko nta mugani? Uko bivuga niko bimeze, kuko je nari mpagaze hasi kuko akimara gukomanga umwana agiye, nanjye nabaye nk'ugira hirya hariya aho nabarebaga neza. Koko yaramukinguriye nibyo, arinjira ariko yinjira afite ubwoba, yinjira amugenderaho amufasha amaboko. Noneho urabona hari ukuntu imbwa iza wenda ishaka kumenya ese umuntu winje cyangwa se umuntu uri kumwe n'umuntu cyangwa mushyashya winjiye aho ngaho, kuko nawe yari iri hafi hariya. Uko yabasangaga we rero yagize ubwoba bwinshi, noneho ahubwo afata umwana cyane amukomeza amaboko yombi. Noneho urabona hari ukuntu imbwa iza ishaka kukwihunahuna cyangwa kukwihumuriza, ahubwo we yagize ubwoba akajya afata wa mwana akamushyiraho imbwa iri kuza, yaca hirya imbwa akamujyana nayo. Imbwa rero mbonye ko ifite ubukana ishaka kuba yabarya, nahise ntangira guhamagara Kanani, kubera Kanani urabona yari ari muri iyi nzu. Kuzava hano ukarinda ugera hariya byabaye ngombwa yuko kubera ubwoba bwinshi uko amuhunza gutyo bageze aho naho bikubita hasi, hanyuma imbwa nibwo yamuriye baguye. Ariko mu bigaragara ngewe uko nabibonye, iyo ataza gufata umwana ngo amukomeze mbona ngewe itari kumurya, ahubwo n'ubwoba yagize cyane. Kandi ikindi cya kabiri, imbwa yamuriye isa nkaho mbese itabara nk'umwana, kuko uwo mwana imbwa aba hano navuga ko baziranye atari imvugo, sinzi uko ururimi nakoresha, ariko mu bigaragara yagumye umwana rero ikinishaga, umwana akasa nk'uyicaraho ariko aticaye, bigaragara ko mbese bamenyeranye. Niyo mpamvu rero
Byagaragaye nk'aho imbwa ahubwo yo yatabaraga umwana kubera undi yari afite ubwoba bwinshi, nuko biba byamuviramo kuba yamurya. Inkuru yasohotse kuri Bwiza. Muri ayo makuru Titera yavuze ngo ubuyobozi Gasabo ubuyobozi bwahakanye amakuru avuga ko umukarane w'ibarura yategejwe imbwa na nyiri gipangu. Ngo wabivuze yitwa Innocent Mpiranye, ashobora kuba ari umuyobozi w'akagari k'ahangaha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari we yahakanye amakuru yavugaga ko uyu Kanani Jean Robert mu nkuru yasohotse kuri 23 saa 2 Kanani ashobora kuba yaratawe muri yombi bukeye uwo munsi kuri icyo gicamunsi yenda. Kuba yarahise afatwa agafungwa, mwabyakiriye mute Kanani? Twebwe byaradutunguye, ariko noneho bitewe n'uko byanze bikunze igihe habaye ikibazo ntago waterera iyo, n'ubundi baba bagishaka ya makuru bakusanya, nk'uko bigaragara ko byavuzwe yuko yamushumurije iyo mbwa. Urumva nta makuru ahagije umuntu yahita avuga ngo koko niko byagenze. Niyo mpamvu habaho kugumya umuntu agashaka amakuru neza yuko byagenze, ariko biba bigomba kugira iperereza igihe habaye ikintu nk'icyo ngicyo. Ntago rero umuntu yaguma ari aho ngaho ariko nta makuru barashaka. Ubwo niyo bashakaga kugira ngo banze barebe se koko yaba yarayimushumurije koko ku bushake nk'umunyarwanda, koko agashumuriza mugenzi we imbwa. Nta makuru avuga yenda ko iyi mbwa isanzwe irya abantu muze. ayo makuru ntabwo nyazi kuko ngiye nibwo nari ngeze hano bwa mbere. Mu haruguru y'ingi mu Gatagara, ariko nibwo bwa mbere nari ninjiye muri iki gipangu. Wari waje mu kazi? Okay, tuza ntitwabateguje, twebwe ibyacu niko dukora. Reka tujye kuri Twitter y'akarere ka Gasabo uko yavuze. Twitter y'akarere ka Gasabo ni imbuga nkoranyambaga yataginze Flash. Yaravuze ngo twihanganishije uyu mukarane w'ibarura bataginga Flash ubwo yageraga kwa Kanani. Yasanze hakinguye akinjira. Umwana yaje kureba ukinguye agira ubwoba abonye imbwa, hanyuma ahungira ku mwana aragwa yikubita hasi iramurya arakomereka. Yatabawe agezwa kwa muganga. Iyi ni Twitter y'akarere ka Gasabo yasubizaga ibyari bimaze amasaha bicaracara ku mbuga nkoranyambaga cyane. Twebwe tubagarira yose. Uru rwego rw'abakarane ruyoborwa na Yusufu, iki kigo kibarurisha mibare, nibashaka ko tugirana ikiganiro ushobora gusanga uyu mugore aranatawe muri yombi kuko birimo abakarane bibarura. Yenda iyo birya umwana A cyangwa B, ntekereza ko bitari kuba bimeze gutya, kuko n'inkuru zavugaga ko yari umukarane bibarura aje kubarura. Bivuze ngo harimo no kurwanya inzego za leta. Umuntu afungwa mu mikino bikarangira hajemo kubangamira gahunda za leta. Abantu bari kubarurwa, wowe uti wapi? Ariko noneho ibyifuzo byanyu nibi. Ibyifuzo byacu nuko bakwakira neza amakuru uko ari, kuko twagiye no kuri RIB kubisobanura. Mwarabajije? Okay. Nuko bakwakira amakuru neza uko ari, kuko Kanani ntabwo yagize uruhare rwo kurisha umudamu imbwa kandi ari we wayimukijije. Okay. Yes. Mu biganiro nzagirana n'umuvugizi wa RIB Dr. B Murangira Thierry igihe cyose azanyakirira, mu byo nzamubaza n'iki kibazo nzakimubaza, ariko kandi tuzaganira no ku bindi bibazo bitandukanye bijyanye n'ubugenzacyaha. Ni bande RIB itwitinga ko yataye muri yombi? Ni bande itavuga? Bigenda gute? Ni ryari umuntu RIB ishobora kumwandika ku mbuga nkoranyambaga zayo ikanatanga impuruza, natwe tukandika tugashyira umuti mu ikaramu tukandika dutanga impuruza. Reka ibindi byo gahunda zacu zirakomeza, ariko Kanani arubatse, afite umuryango, ntabwo umwana yaza atafite uwamubyaye. Mada turagukeneye. Okay, nimwigendera murakoze. Harya witwa Sabimana Auguste. Wowe witwa nde? Miyikora Pacifique. Urakoze Pacifique na Sayimana kutuganiriza kugira ngo abantu bave muri iki gihirahiro. Mada, amakuru? Ni meza. Wambaye neza? Urakoze. Urasa neza. Urakoze cyane. You are beautiful.
baravuga ngo thank you. Thank you. Yeah, okay. Ntabwo turi hano muri joke ariko ntabwo ari byiza ko duhera mu makuru y'imbwa nanone. Yeah. Yes, byagenze gute? Murakoze. Jewe uriya mudamu aza kubarura ntabwo ari ubwa mbere yinjiyemo hano. Okay. Kuvuga ngo yaje ngo atazi ko imbwa irimo yari abizi kuko ubwa mbere yaraje turamwinjiza. Kereza mikoro yego. Turamwinjiza aza kwandika zira nimero wandika ku nzugi. Nanjye wangerega baraje. Kuvuga ngo rero yinjiyemo hano atabizi yari abizi neza. Kandi ubwa kabiri aza urabona uriya muryango ureba ku muhanda. Wapana hano ruguru. Yaraje asanga harakinguye yinjira mu nzu aradusuhuza. Ariko aramubwira ngo harimo imbwa. Yes, aradusuhuza ndamusuhuza ashaka kunyura muri uwo muryango uri hano mu gikari ndamubuza nawe itigenda tegereze ku gipangu baze bagufungurire kuko urabizi harimo imbwa. Akihagera nibwo yabonye kana gatoya ka Kanani ahita agakurikira. Mu gukurikira rero yari kumwe n'iyo mbwa barimo bakina nibwo yamotse mu kumoka ku mudamu kubera ko nawe ubwe atinya imbwa ahita afata ku kana. Mu kugafata urumva yari akarusha n'imbaraga umwana baraguye aguye nawe aragwa imbwa izije gutabara nibwo yamuriye. Mu yandi magambo so gushinyagura ariko imbwa yakoze akazi kayo. Ubundi se yakoze akazi kayo yari ije gutabara kuko imbwa bundi ntirinde igipangu. Yes. Okay. Yategereza umuntu mukuru akaza akamukingurira akanayimukiza nk'uko ubwa mbere byabaye ntabwo yari kumurya. Nyir'urugo yakoze iki? Nyir'urugo rero iri kumurya yaramurira komeza ramurya se cyangwa ni kwa kundi imbwa ijomba hikaye? Urumva nyine no kurwana iri hasi nawe ashaka guhaguruka. Ikakumubisha. Yaranamuriye n'inzara wenda gusa ngiye nabonye hano kwitako kuko nese mujyana mu nzu akuramo ipantaro yari yambaye mbona hano kwitako umudamu hano turanya hano mu gipangu nibwo twese tumwaka igitenge. Aragikenyera ubwo na Kanani yavuye mu nzu kwako yari ari hano mu nzu arayimukiza tumuye igitenge Kanani itagira ate amujyana kwa muganga. Kanani na stress yari afite mu byukuri nge sinatinya kubivuga yaragiye no kudutwikisha gaze. Iyo ntaza kwinjira hano mu nzu ngo ndebe tuba twarahiye. Yasize gaze yaka hari ibiryo birashirira. Umuntu yaguterereje imbwa kame ntago yakwibagira stress zingana gutyo. Yego. Nibwo yahise amujyana kwa muganga aramuvuza. Watunguwe n'iki rero nyuma? Natunguwe no kumva bavuga ngo igipangu ngo cyo kwa Kanani ngo cyamushumurije imbwa. Cy'umukire. Cy'umukire. Umukire wanjye. Cy'umukire. Kanani uvamo. Rwose ahubwo mutukore ubuvugizi. Oya no, niba twaje kubera ubuvugizi ntabwo twaje kugira ngo twikire igite duseke twaje kugira ngo dukore nyine ubwo buvugizi. Ikibazo gihari gusa anahari abyumve adutirurire twaramufashije. Igitenge? Yes. Uwimpuwe Josiane tanga igitenge cy'abandi bagutije. Aho nakizane. Okay. Abantu hari raporo zijye zisohoka ntabwo gufunga umuntu wariwe n'imbwa. Nyirimbwa agafungwa ari igitangaza so bwa mbere babafunze rebige bafunga ariko raporo ikora ivuga ko uwo muntu yashumurije abantu imbwa gaposho. Niba mbyibuka rya farasi gaposho. Yes, imbwa za gaposho zaryaga abantu ribira mufunga ariko ntabwo yongeye. Banavugaga ko ari umugabo nyine no mukire we n'umukire. Ntombe cyano Kanani banyobeje. Nanjye aho ntuye ntabwo hameze gutya. Ndaniyemeye none. Kare. Gusa ntabwo ari umukire. Ni imbwa y'umuntu witwa Kanani yariye uwitwa Uwimpuwe Josiane. Amatitire yo kuvuga ngo umukire imbwa y'umukire nibyara utwitse nk'ibindi. Tangazamakuru rishatse riratwika cyangwa ari kubaka. Okay, harya witwa? Musabyimana Benita. Ufite imyaka 10 n'ingahe? Genda kuze mfite n'umwana. Nkubaje ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 26. 26 nkuresha imyaka 16. Sawa. Iyizire madame. Twiganirire. Ari nawe dusorezaho. Ngiye ntabwo menyereye gukora ibiganiro. Mu minsi ishize nahagaritse n'inkuru zijyanye n'ubutabera ariko kandi ubutabera n'amategeko n'inkuru nk'izi za investigative stories ziragora kuko iyo tukoreze inkuru ntabwo tuba tugamije gushimisha rubanda ngo ruseke cyangwa se dushimishe
n'abantu runaka ku giti cyabo. Tuza mu nyungu rusange tugaharanira ko babona ubutabera kandi bakagira n'amahoro. Itangazamakuru nicyo ribereyeho. Aho navuze ni ukujya mu rukiko, kuko ibikorerwa mu rukiko nitandukanyije nabyo, nzajya nanjye mbikotinga byasanze aho ndi mvuge imyanzuro yavuyemo. Madamu Kanani, turakwakiriye kuri Jaras Official TV. Iyegereze mikoro nk'uko. So bwa mbere abanyamakuru bagusuye. Yego. Bye, ntabwo twari kuzaza. Ariko nanone ni byiza kandi. Ubundi abanyamakuru babona gute? Nyuma yaho bakoze inkuru mugabo wagafungwa. Wafasheho sura ki? Sura nabo narabafasheho ntabwo ari mbi. Iyegereza mikoro nk'uko. Uko babitangaje nk'uko batangaje nabo ibyo bumvishe. Ntabwo byemewe gutangaza inkuru nk'iyo utigereye ku isoko y'amakuru. Yego. Wasanga no mu kuyatangaza hatarabayemo ubunyamwuga bwimbitse, kuko hiyanza kuba ari ngewe nari kuganiriza Kanani kurusha nari gusanga uwariwe n'imbwa, kanasanga Kanani, nkanabaza abaturanyi bariwe n'imbwa. Kanani mbere yuko na Kanani tuvugana twari kuvugana n'abaturage. So Kanani ntibishobotse kuko afunze, ariko urahari. Wari uhari nawe? Oya ntabwo nari mpari. Ukaba byumvishe gute? Wari warahukanye? Oya nari ndi mu kazi. Nari ndi mu kazi ngewe nabyumvishe ndi mu kazi. Okay, ngeze ngo wari warahukanye. Kwahukaniraga Abanyarwanda bavuga ko kwahukana ari umuco. Oya ntabwo ari umuco. Uracyari umwana? Oya ntabwo ndi umwana. Ufite 20 n'ingahe? Wowe? 28. Ungana wangu wavutse 94. Okay. Ikwereka ko jenoside yakorewe Abatutsi imaze imyaka itari mikeya irangiye, ni imyaka 28 irangana n'uyu mudamu. Donc 94 nibwo wavutse, jenoside yakorewe Abatutsi hashize imyaka 28, nakwariraga muri nka 30 kuko nyine ufite umugabo. Ntabwo ndayigeze. Ntabwo urayigeze. Yes, ntabwo ari cyo kitugenza hanini. Mu by'ukuri ibyabaye wabisobanura gute? Wabyumvishe gute? Harimo somo ki? Wasaba iki? Kubabaye ari we ubandura urugi. Ese ntabwo uri kuvuga rega, ni ngewe uri kuvuga ngenyine. Usanzwe ugira isoni? Oya nazo. Washize isoni? Okay. Akabe gasekwa nk'akeza. Ntabwo twaje hano guseka, ariko rimwe na rimwe umuntu aba akeneye gushyiramo akantu kugira ngo ujye muri mood nanone. Yes, ngaho wabyumvishe gute? Bimeze gute? Njyewe nari ndi mu kazi, baramamagara ngo imbwiriye umuntu wari uje kubarura. Ndababaza se ntibigenze biti? Barambwira ngo yaraje, hanyuma hari umwana ari gukina n'imbwa, noneho mudamu ngo arakomanga. Amaze gukomanga ngo uyu mama uvuye ahangaha ngarambwira ngo ubu uretse kwinjira hatagize umuntu uza kugutwara ku gipangu twabonye imbwa ifunguye. Umumama arakomanga, imbwa ihita imoka, imbwa imotse, umwana ajya kureba impamvu imbwa imotse, aragenda. Umumama ingahita amuhamagara aramubwira ngo ngwino urebe, ngo ngwino unyinjize. Umwana n'umwana arafungura. Maje gufungura, imbwa nayo izibasanga. Umumama itagira ubwoba yihisha ku mwana. Maje kwihisha ku mwana, imbwa nayo ize gukiza umwana. Uko akomeza kwihisha ku mwana niko imbwa yagira ngo iri kwata ku mwana. Yego. Kuko na Twitter y'akarere ka Gasabo biregera bisobanura. Yes. Nuko umwana umama ageze ahamurusha imbaraga kuko yakomeje kumwizengurutsaho, umwana yikubita hasi, hanyuma imbwa nayo ngo ihita imutera inzara. Nuko nabyumvishe, nuko babimbwiye muri make, koko njye ntabwo nari mpari. Bukeye bwaho umugabo watabwa muri yombi, utangira urugendo rwo kugemura. Yego. Ubutabera bubereyeho bose. Icyifuzo cyawe ni ikihe nk'umuryango? Icyifuzo cyanjye ni uko bareba mbese umugabo wanjye hari uruhare yagezemo kugira ngo imbwa irye uwo muntu, hanyuma nabo bagakora bakurikije uko amategeko akora. Harya witwa? Tuyisenge Jeannette. Turakoze kwemerera kuganira natwe mu nyungu rusange. Murakoze? Yego, namwe murakoze. Twe turi kugana ku musozo. Icyatugenzaga
kirarangiye, ntabwo tugenzwa na kamwe, tubonye n'ibindi twabikora, ariko impamvu nyamukuru kwari ukumenya byimbitse by'iki kibazo. Abantu bagiye gutungurwa ko Kanani Jean Robert yafunzwe nyuma ya tweet y'akarere ka Gasabo, nyuma ya raporo y'inzego z'ibanze. Baratungurwa nk'uko bumvishe ko witwa Mugabekazi yatawe muri yombi, nyuma akaza akarekurwa n'urukiko by'agateganyo, mu gihe bari bazenda ko yambaye kuriya yambaye, ariko ntabwo bamenye ko yafunze. Ukuri kuriho, ndi mu bantu bakurikirana inkuru nyinshi harimo n'iz'ubutabera, ntabwo nanjye natunguwe no kumva Kanani afunze nyuma ya raporo y'umudugudu n'akagari, nyuma ya tweet y'akarere. Birumvikana ko n'umujyi wa Kigali araho uhagaze, ariko reka dusabe inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'ubutabera muri rusange, ukwiriye gufungwa ajya afungwa, udakwiriye gufungwa nawe ntafungwe. Kanani nuramuka urekuwe uzaduha ikiganiro twiganirire ku makuru y'imbwa no konta imbwa zirya abantu, utange n'ubutumwa n'isomo wabonye muri ibi bintu. Hari n'abantu baba bafite imbwa zidakingiye, twamenye ko zikingiye. Kanani ni umugabo wo muri 75, ni umugabo w'imyaka 44, ni umugabo urwara diyabete, afite uburwayi. Diyabete irakira cyangwa ntikire. Urugendo rwa regime aho afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nduba. Reka tubashimira abadukurikiye, gahunda zacu zirakomeza. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, iyi ni Jaras Official. Reka dushimire ku buhanga bw'ibyuma abana b'iki gihe, we yitwa Fils, ubwo nuzavuka muri 2030 azaba afite ukundi yitwa. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, Imana ibarinde mwese, hasta la vista.